abantwana bakho akibana babantu Yakuzobayenza nabangasebenzi. amadoda different fathers shuthi labo baba laba bonke umntana nomntana unobaba wakhe and labo baba banabafana why wena umatha kabo mrawu abantata abanyethi Uzobayenza nabantu. kunendlela eziningi zokuziprevent ukuthi ungapreg wawungasebenzisi okay wawungasebenzisi condom ke Angikhona. awukhona kanjani ikwenzani condom manje uphaka umntana uzohlezi wena nje thame nathamba lokontswezana labana Akunankinga umama wena. akunankinga okay abogritsi wabakhola kanti bana bawo Abakhona. yeah who choose like a kanti why usayikho ke batlo sona Uzodleka mama yami. ini Igram. why wena Uyakhola abantwana bayenzela Bayenzela yena ukuthi bebaningi la. uyo othi uyu mama othi vula amatha Siyashoda. kunini hawo sidade kho Wena mina ngiyakuhlekisa namhlanje mama ukwazi ukukhuluma. my sister Mama othi angabi sibona samaye please wena akasokwazi ukukhuluma. Akwazi ukukhuluma wena sokwazi ukukhuluma. Unamandla wena namhlanje. Une-power for ukuthi ubaba. Tell ukuthi ungiyeke. Hlala phansi mama othi. Bathi umuntu odala Akunankinga umama wena. akunankinga okay abababa abantwana bakho bontate babana bahawu njengoba ubhuti wakho asibale ukuthi bakuthi Uyathula. kubalethule Thabiso watha ikhondom uma uyenza isex uthi baby na ikhondom nisebenzisa ikhondom nasemasaluni uyaqina okay esaluni uyakuya bawabeka amakhondom uhlale kasi right and atella batswadi so high copy akere sayile momo ulebile na 36 years ha so habona hello I am so super excited to be here, excited about the new episode God Chop today, and that's exactly about Street Channel. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those already know me, thanks for always tuning in. Without forgetting, wait for saying, let's subscribe, let's share the videos I wanna more. Channel but who look at Instagram, look TikTok, Lady Blue 080 hashtag yes baby mutomolo. You go balila telling but who happen go Facebook. But who sa sinakasyon ki ngole so ki family ya tao, ki ngole so ki abuti wa mona, mara mona sa sinakasyon ki ko family niya tao. So ki ngole so ki abuti mona o ilibitso na iling Thabiso. Ke tlo mo fofela sebaka so yena a re hlalosetsa tsatsing la ka jeno wa ngoletse so mona batho ba baholo ke dutse le mme le ntate le bana ba hae so ntho ke tlo yetsang batho ba baholo tsatsing la ka jeno ko fafela abuti sebaka so ga re jwetsweetselang abuti Thabiso yebo alright my brother ke kopotse tse di viewers tsa Street Channel ukuthi wena kahle ngegama ubani nokuthi wasibhalele today igama lami uThabiso wakutawu ngihlala nomama nobaba nodadewethu nabanye ama relative ethu manje basaphumile so sinezukulu la ekhaya sinabantwana abayi5 so sinenkinga la sibhekane ninendlukulu la ekhaya yeah le family house kahle yabo shukuthi manje indlu kamama nobaba yeah nomama nobaba yabo yeah so sihlala sonke siwumndeni manje ngihlupha usisi la yabo and nomama akasakhuli ngapha uyakhala uthi hayi lo muntu lo uyazala khona manje expect esinye isisu la ekhaya and labantwana laba abazele kwamanje laba abakhula abasakhula abancane basa busy la nabakaka izinto ezisnacks yabo izinto ezinjalo manje thina asakhona ukhendlela that particular situation okay my brother ba accommodate in hospitality okay ngiyaxolisa ukukuva inkinga ukuthi mina already story sakho ngiyasazi ngibhalele ku email so ama viewers I think ukuthi are confused labantwana laba bayi5 mawuthi indlukulu zalana abantwana abantwana bakadadewethu sister igama lika dadwenu bani igama lakhe obani usisi wakho ngithi ngifuna ukuthi abantu ba understand ukuthi mawukhuluma ngodadwenu ukhuluma ngosisi lo hlezi phambi kwakhe ulirata so abantwana bakhe bayingaki bayi5 so as isikhuluma manje uthi usisi wakho upreg umntana we6 umntana we6 emasimazi nobaba and then nalabo abanye sibaza ngoba ngokuthi abobani and sengiyasola ukuthi ngiyacabanga ukuthi abaseZimbabwe like ulikanti ngada mina ngimthimba udadewethu ngoba uhamba mithisa angazi ngayo uyangikwatisa and manje nathi asikwazi ukhendlela yayithola imali nani sinini nami ngiyahola ngayi ngikhola stipend nyana ngikule nashi okay ngikhola stipend nyana se 2.5 and sesi like yazi imali nyana ayingiphathi grand yabo and manje yabona nabo uma uledi nonithamalami ngayi liphatha imali lentuza ye grant yabo ayisikwazi ukaccommodate sonke ngoba kumele kudliwe la endlini kumele kuphekwe and nami kumele ngithengele toiletry impahla zokugcoka so angikwazi mina ukusiza laba abancane ngoba basanokufika kimi bangiceli imali amadanoni imali yokukhera abanye yabo so manje mina ngikwazi kanti labantwana laba bangakanani ngoba ukhulume ngamakaka so uthi bakucela imali yamadanoni so ngifuna ukunderstand abanye bangakanani age abanye bangakanani okay kunalabo abayi2 abase crash kunalabo abanye abaceda ungena manje primary abayi3 oh
so bacela imali yamadayinoni so yabazi imali yokukhera ngapha manje ngizoyenza kanjani into ngambuza umama lo baba bangakuchazisela so abantwana bakuphi ngoba ngifikile lana ngibona akukhali bantwana ngibona ku peaceful nje Nkosi yami bakuphi labo bantwana umamkhulu ufikile ngapha uNthabisile wafika umamkhulu wathatha abantwana ubathathe ngoba uhleza abathatha noma ubathatheleni like ubathathile because angizange ngifuna ubatshela ukuthi ngizoletha abawubhuti bama-camera nawe siswami awufunanga ukwenza nibhuta ngifuna ukunderstand like angifunanga ukuthi bafile ngathi yabona khona into engiyenzayo wrong yabo ngifuna ukuthi abantwana bangabi khona also wena usibhalele wahambisa abantwana wabayisa kumamkhulu okay so bhuti wami wena kahle mangibizile la thule ufuna ukuthi uncede ngani hayi mina ngicela ningikhuzele usiswami ayela ukuhamba lalana asazi ukuthi ulana nabo manje ngikwadisa ngibuya ngami manje ngabe ngiphosa ngamabhodo wena uyaphapha siyabona umama bekanganankinga mosiwena wayenenkinga akanankinga kanjani umama kabimenemene lapho umama akanankinga hayi akanankinga from first born yami umama kazoba nenkinga uyapha Thabiso uyapha baba ngicela ukuthi thula ungakhulumi into ngakho lalela wena wenza ngathi unedrama wena senza never unedrama wena sorry mama wena babu yathula ende mama uyimene bekanganankinga umama wayuthe wena baba ngicela uyehlisa ivoice kuba ngubuwa please kuba my sis akhe gikhilo to lithusa so asa libuwa kaofela so hobabini my sis ngikhuluma nawe angithi singabantu besimami Nkosi yami ane so kuba uthula nyani Thabiso ngizokunceda angithi singabantu besimami uthi wena umama uya understand ukuthi wenza umntana be6 first of all siswa ngifuna ukukubuza uyasebenza yini so njengoba ungasebenzi kanje mawuyenzana nabantwana upreka wena time uletha abantwana lapha ngapha labo bantwana bakho mele basupportwe imali yabazali yegrant nemali kabhuti wakho yelenaship ubona iright lento le so sisi ngicela ukukubuza something ngoba wena uyazi ukuthi ezumuntu wesimame kunendlela eziningi zokuziprevent ukuthi ungapreka wawungasebenzisi okay wawungasebenzisi condom ke angikhona awukhona kanjani kahle ikwenzani condom manje uphaka umntana uzohlezi wena nje time lokontswezana labana akunankinga umama wayengana akunankinga okay abababa abantwana bakuphi bontate babana bahawu njengoba ubhuti wakho asibhale ukuthi bakuphi uyathula wena kuba lethule Thabiso wena nobaba uyahluleka ukuphivela ngoba udropile esikolweni awunayo knowledge udropeleni esikolweni khona manje abantwana bayi5 manje intanga zakho zihamba basapota wena labo bantwana kuphi bawonda yini asikwazi ukuthenga la endlini Thabiso wait lerato le Thabiso kuba le asikwazi ukuthenga la endlini kuba lethuleng Thabiso kuba uthule muthomolo mama ke a utlwa go thotse ene re mo situation ke kuba uthule Thabiso ke a utlwa go thotse wena se ka mme wa montlong se ka go ngole se ke ngwana hao ke kopa le wena o tlo ke gone o utlwa go wena re fihlile mo o dumelana le ntwe ba e buang kapo etsang jwale ha o thotse mothomolo le nna ho ba bima se ka nna especially if mme wa lelapa yena a thotse sa comment kopa lethuleng ho bue mwa lona hai se ke khathetse o neng ke bua ngwana o ha ba tloga le me mama nawe so ha ba tloga le me wesela ke batlo nhlalosetso re taba e o ba le bana ba bangata yo affecta jwang mothomolo le wena o go thusa ke tshwara ke lefula pelo se ke khathetse ke yena o neng ke mo khalemela mama mo khalemela ka be ka jwetsa abuti wa hae hayi ba khalemela wenza kalani mama abhizi alibela atlisa bana hayi ba khalemela mo dikimbi bana ba teng so bana ba ba ke lwa ke bo mang dikimbi a ke tsebe wa zama le yena le nna ke na le chelete ke a kgona umthusa
wa khona mthusi so okay kopa le thule ntate ke bosa wena you affecta jwang taba e ya ngwana ha wa ntse etsana le bana ba bangata re a kula re sa gona o ja montu mona a re thola tšhelete so tse re sebirnane le bana ba bae jalo ga re thola tšhelete so tse re nagane le bana ba bae so wena motho mo tsamela tsa mo thola tšhelete tshwantse nane le bana ba bae ga o sa tsebe o ka etsang ga o tshwere tšhelete so tse nagane le bana ba bae so ke kopa o tseba sale o sentse preka too much bontate ba bana le kile la try o tsamaisa dimpa ba sibela ka o tla ba batlela kae kopa le thule a na le maoto ona tse re tsamaya re batla bontate o askisi batho ba bao kopa o botse okay ntela sekhuluma sile bontate ba bana ba kae bontate ba bana ba o ke bomang ba kae ska wena o dula o etsana le bana so and why o ntse o dula o etsana le bana time na time my sisi king sexy twa ile mnate ka tsela o qetela o lebala life ya why bana ba i6 ntse ba tlisa hena wa bona wena hantle o tella batswadi bao phela if o le motho wa mme o etsa ngwana pele batswadi bao ba o tshwarele o etsa ngwana B2 batswadi ba o tshwarele o tla le ngwana B2 heno batswadi ba o tshwarele o tseba ha o etse nna ka setso batho ba bahola a ke sebe mama wa itse bataba e puo ba re ngwana pele lona batho ba le rata re ke mistake mara ha se ngwana a dula mo ntlong a so nyalwe a tlisa ngwana bobedi o tloa entse ka mabomo ha sa tlisa ngwana B3 ke ka mabomo le wa before ke ngwana ba bomo ngwana ba bobedi ke ngwana ka mabomo hobane mistake a o yetse la pele o ipheta hape habedi so o tsheke batlang o itse ba wena so tshoko tella lapa la heno o ka se tisi bana ba bangata ngata so tshonga itshotsa ga ke na le batswadi ba tla ba maintain motho mono ha ibe wena ba tseba o a hlolewa hantse o have sex time na time ha o go be perfect we protect what was prevent tsa mo hlaba injection ke mahala ene tshongo tlosang bohloko ka yona gore bana le utla le batho ba re kopane ba tlise di condom hohle mona le di saloon ha ibe ha o hlola o itshwara o hlola o jwetsa banna bana ha re use condom ba be di condom mane di saloon mona ha o ile saloon le tsa tata I condom mo yenzi sex uthi baby na I condom ni sebenzisa condom na sema saloon enu ya clean o saloon uya kuya ba wabeka ama condom uyazicina mina uhlale kasi right ngithi uyazicina mara if ungayenzi ema clinic kuna ama condoms na se clinic unga prevent ungahlaba injection owaphuza amapilisi awufuni ukuya clinic because of why usile uzitshela ukuthi abantwana bakho bazohlala la uthanda ungathanda because of ngifikile bathi udelela umama nobaba manje ubabakho uyakhuluma uyakubuza uthi baba thule akathule vele athulele yindlu kabani thulele ufazwakho uyimenenele wathi lo yetsa no awuthi lo yetsa no awuthi lo yetsa ngwena ugeli menemene awusebenzi azohamba amakhemera awusebenzi lento bathi bana babo bathi bana babo uyiqeda lento amakhemera amaze wamkhalimela ubone mina usebenza baselise ithu akanankinga baliska kwankana kuyi1 so that if you ask khona uta wenzela my brother ngwanawo asebenzi utropile out koskothi ngwana wena sintanga yakho ya ungwana kona it doesn't mean ekugcineni yabawonta mina ngifaka isinko endlini imali yabantwana ekhaya ngabela la mina ngifaka isinko endlini mama uyathula hlala phansi sekhona abantu sihlala phansi sekhona abantu sihlala phansi sithiwa uthi hlala phansi hlala phansi wena ngizokubamba phansi manje okay Thabiso mama ngofela anibambani sizobambana sisi umuntu osimame anyeke uzozicompare nomuntu wesilisa ngoba nizolimazana akubulali nawe nibulala yabona wena mama from namhlanje uzongithola kahle umama kuzokuthola kahle uzongithola sisi ungazifunela into RDP uzongithola uzobana mama wait izimo zawibona kangakanani lalela masisi kuna lapha eAlexandra
Momo mthongo uhlala bomama kuphela hamba sifunela ispace. Angindawo. Anye kucontrol likini la wena Uzocontrol. Okay, asenzeni kanje abantu abadala. Mayisisi ligibuthe wena ne. Mina mangilanzela ngizokujaja. Angazi ukuthi ipain yakho eyiphi, ukhalela ini or kanjani, uyabona? So into efuna ukuyi-understand siswami ukuthi okwamanje kuphontsho sebontate babana kuthuse mhlomo uretse wabakholela kanti bana bawo Abaholi. yeah kuthuse like kanti wa usayikho ke batlo sebana Uzodleka mamami. ini Gram. why Hayi. wena Uyakhola mas- abantwana bayenzela Bayenzela yena ukuthi bebaningi la. uyo othi Siyashoda. uyu mama othi vula amathambo Siyashoda. Sekhathele kunini ngikhuluma Kunini? kunini kunini akuzameki ubele busy uyenza abantwana Asidli kunini imali. kunini uyenza abantwana awu Madalanyane nje ye support amadali ya support. Yabona abo Awusikhathele mama. yabona labantwana laba mamela Ah, isikhathele. Thabiso thula nisibuza ukuthi uvuma kanjani baba. Ayinasuba bakho lona njengoba ukubona nabantwana babangana baba hayi wena. Sikhopha namhlanje. baba khangithula labo wena olala nabo bashadile bayithu ungakhulumi zonke. labo lale nabo Wena yazi uqora yini? Uqora ukuthi wena zami wena. omunye uhlala le eFlorida omunye uhlala la Angayinikela umhlaba lo. Expose ke. Expose ke. Uyinikela umhlaba. Abantwana bakho akibana babana bayethi. Bayenza nabana babasebenzi. Awuthe. Amadoda different fathers. Yes. Shuthi labo baba laba bonke umntana nomntana unobaba wakhe and labo baba bashadile. wena umatha kabo mrawu abontate gijimisa imali Bayenzana gijimisa imali engekho engekho uyekelele isikolo Who do you think you are wena uphakamise umama kisaya who do you think you are wena who do you think you are Wenzani? ufuna ukwenza Uyaphapha wena. ufuna ukwenza Ngikhathele Kasipita ufuna wena. ukwenza Hlala phansi. Uhlale phansi, uhlala phansi. yala la endlini Yebo, Uyasipita. hlala phansi. Ende wena mama. Siceda. Yeah. Funa lo. Hlala phansi mama. Wena Wena ngifuna ukuyenzani wena? hlala phansi Uzoba ungazongitshela ukuthi ngihlale phansi. Ngasikhathi ngiyisa wayibonga abathe. Alright. Wena ngiyakufuna wena. Athi wena uzovalela abantu. Asivalela nje manje. Mina asuki ngiksi. akasuki baba akasuki baba akasuki Akasokwazi ukukhuluma. Akakwazi ukukhuluma wena sokwazi ukukhuluma. Unamandla wena namhlanje. unepower for ukuthi mama Cela ukuthi ungiyeke. Cela ukuthi ungiyeke. Ngizobona ukuthi ngipheka ngamabhodo ngabani. Hamba namabhodo ami namhlanje. Hlala phansi. Nalethi. Thatha amabhodo. Ngiyawathatha. Thatha amabhodo. Suka ngihambe. ngibona Thatha. ufuna ukubona ufuna ukwathatha Thatha. Wena ngiyakhalela yazi before ngiphuma la. Mntanami le. Wena Akamnikela amabhodo. Nami uyakhathela. ela. Nami uyakhathela. Nkosi yami. Wazana. Hawa. No, ungamshayi my brother. Thabiso! Uzoboshwa. Thabiso ayikumakheme kuzoboshwa. Thabiso uzoboshwa. Thabiso uzoboshwa. Uzoboshwa. ufuna ukwathatha namabhodo manje ubaba akade nga apheke nga apheke nga Aphele ngawe. Thabiso steering wena.
abaphele ngawe sisayifana ngiyacabangela ngoba umuntu esimama but wena uzongishiya nento ukuthi you will leave me with no choice ani uzongizogcina ngithe abazali bayokuvulela i-protection order abayi because of if isikhuluma mina ngizokukhipha nokuthi uzophumela ngaphandle ungasengeni kule charity bese sihamba sincede my brother ayokuvulela i-protection order noma wena into engidinga kuwe manje ukuthi ucooperate ma ungacooperate manje uzosuka kule ushiya abantwana bakho bese thina si-street journal sinceda umama nobaba ninalili birth certificate abana ni sitomuthusa aqedile lelo hola bana kanti ifasa mamele mama kubale mengithabiso ngila ukunceda thabiso so mama if usasa cooperate no utlebe asampeli no choice ke tlo tshwantse go tshantse no re mise seponiseng o le mo bulela protection wala sa kena tshatinya till a tlo lena respect ba ntse le moholo human le police station re ka se misile disciplinary camp o sa le moholo mbani a ke se bile reng batho ba baholo a tseba gore ke ngwana mo mara bana ba hae ba khutlisa ke tlo kgona le thusa re ntate ke tlo le thusa le gore bana ba dina le di-persistence tsa bana mbani thulile manje mbemroka thulile manje mbemroka Sengizithulela kapha abazali bakho phuma yabona ukuthi uyangisukela siyaphi wena uphuma wena mani kuthi awukhipha lesisi madoda akashaya wena uhlala ungangeni kuthi ngilele phansi kuthi awukhipha lesisi uzobamba wena Thabiso uzoboshwa Thabiso uzoganda mina mfana uzoganda mina wena uzofisa ukubuyela kunyoko mama nobaba uyamemela hambe la ekhaya uzophilisa abazali bethu angasengeni kule charity ngisekamdala simple usisi phela ushilo bathi una 36 years old angizongiripota kuma sexual worker azodila uyafana nalonyoko nyako wena unyela unyoko wena Uyazala kakhulu. uzothi ngiyazala Uyazala. uzokhuluma ovanye la thatha impahla zakho uzosithikhela ngaphandle uzosithikhela ngaphandle lezinto zakho Sesikhathelo uwe. every day uyokulala ngiphinde Sesikhathelo uhamba. so maka sisi wena Khathele kahle uwe. sisi lalela ufuna ukuphila impilo kanje ukugwatshisa umama ubaba nomuntu wakho angakaqedi wawenza so angakaqedi nalapha geli wenza kancane uyaphuma manje ungangidini ungangidini ngiphumelani asikwakho lana hamba la sokusala Thabiso kwemanje ngasikhonda nokuthi uyaphula Mama. amafithi futhi mama ubani nabafisi umuntu wakho unamafitsi so that's how uthatha advantage ukuthi ufuna amafitsi angithathi nix sis you sick mina uyaphula angiphuli uma nalo baba Baba sindanga yakho baba. Baba sindanga yakho. Baba sindanga yakho. Uyabheda. kuthi ombambe Uyabheda. angiphuli ithi ngibancedise Mayisisi. ngoba ngathi bayalihlula mina bahlule bobani babizele mahhala uphume nabo yazi hayi wena abasibiza Phuma uphuma nabo. wena musi today wena uma uyahamba nabo angindawo mina kuthi angindawo mina sebenze so simfake emotweni lona uye emaphoyiseni mama Phuma. nibulela protection order Ubone nabazali bami mani Thabiso khumani thabisa mama ngicela Phuma. mama usinda ngokuthi amaphoyisa azongibamba amaphoyisa wani Ubuya ngami, uthi uthi ngizondelelaphi ngoba uyayifitsela wena futhi tag iyo mina abazali bami ngizobavikela tag abazali bakho babi khona manje wena ibhantsha sowalawe asowala wena ngitsheleni iqiniso naye akunabantu babahulumeni ungangitshela ukuthi akunabantu abadala ufuna ukuthini sisi ngithi qiniso banteni tshelani umntana iqiniso uzasowenu sowenu tshelani umntana Sizomtshela hamba. tsheleni bakadoptile wena tag soyaqina manje hawu bakadoptile wena ke batla lona mo pele fore se ka sefetse ntho e tsala mona kore motho mono le tlo samayang le nna a ke se ke tlanka wena le ntate go jwa kaofela le tabu au mara osi yai mara osi ke eng yai sis man sis wena khuluma kakhulu thulile manje bakhiphe bani
ke batla no re yung police station Yeah. le bulele go se protection bona ga monka ha re tatile gona re le street journal re tlo etsa batho ba di viewers tsa street journal gore di man ba ko police station ma bonisa ba bona ukuba bonisa ukuthi yana Kanti so njani? into siyenza angiyeka sangena nosisi wansangena uyobona into engizoyenza nje sizolanda indlukulu zakho abantwana bakhe bazohlala nayo masethile siye sasa masiye sasa lina lili baba meke Ngomchaya ma. Saya kanti. kuthi kuthibe Izandla lesi. Awuthi nto. Ufuna ukuthabisa ngadaba nalaba bagugile. uyathola so motho molo re tlo kgona gore o nke di-birth certificate bana ba re lo le thusa re Angeke awathole uzowathola apha ama-birth aniketile certificate. uzobakgolela basengene makase aredi ashapu uzoza kimathi blue sengifile ukuthi ngifuna ukuza ekhaya sizokhona ukuthi siyomvalela leyo protection order abantu abadala so okwamanje angazi ukuthi bantu abadala ngizohamba nobhuti nobane bazalini na ubaba ushana Nami ngahamba na lwena othamaleni ngelitre batho ba ba uluntshetsa no re tsamale maisiso ya police station ulo buletswa protection order ha re sa batla mo bona tjarateng eno abuse batho ba baholo ke aldare abuse nje ha re batla re batle next so ntho ke tlo yetsang fela re tlo thusa fela gore bana ba hae re thuse mama ya ko sasa na le di birth certificate tsa ditloholo ba tsame ba le ngodisetswa grant ba tlo gona gola grant ba itulele le bonkgono e tla re yena ha sa le sharp a hlompa a jetse street journal a re kope o ra kopa butwaye a ke tsebe mara a re buitsa apere di street journal ebe a re fela ba itse king lady blue se ke le sharp se ke le ready kopa go tlela yeso as long as atella batswadi so high kope a ke re sa ile mmomo ho lebile na le 36 years ha tswe ha bona a ska nna tlo hlala ka batswadi ba hae and then tso tshwantse fela ya batho ba bomme ba dilang ba talla batswadi ba bona nina kuthi awupembelo sisi tu Kuma nabo. kuthi pambalo sisi Gucci or Gucci ayisuke la. Akasuke la. kuthi asukele wena ujwayele ucontrol Angangithini. kuthi Angangithini. angisabaye my sisi Yimi engizovula i-protection order ungithinta kanjani ngikhulele. i-protection order yakho ngoba amaphoyisa ayobona le prove le video lena Eyeni video. Thula wena. Thula wena. Thula ungaze ufithe nje Uthatha siphuma naye semfake Fuck wena. Fuck you man. Ngabazali bakho phumani. Cela sa kuthi mntwana tsema Asifuna ukulibiza umntana. sihambe Ngizonilandela. Angeke. anyeka zaphuma Shem. asam Shadile wena ushadanga uzalana la. my sisi ngizodile Bakulande home wena. Bakulande home wena. Nawe sidlade khona. Wena mina ngiyakuhlekisa namhlanje mama ukwazi ukukhuluma. my sisi Mama nje. Angahambi Bana samaye please wena uyatelela la asamaye kuthi nemihlolo Kelly. kuthi asimthathe Uphuma kanjani ufuna ukubamba lo qala? Ngiyabuya wena mama. batho ba baholo tlolong Ngiyabuya. Ye wena. Ye wena. Ye wena kuba. my sis kuthi Ye wena. Ufuna ukwenza? Ye wena kuba. Ufuna ukwenza? mkhiphe kuthi Khipheni mukhipheni sesikhathele uye. Alibela asengathele umsindo. kuthi sikhiphe lo sisi Hello. Uzogcina ulimeza umntana. uzosliba kuthi ngeke Uzogcina ulimeza umntana. isikiya sikuphi simfake emotweni Sesikhathele uwe. Akahambe. Makahambe. Makahambe. Saphinde ubuye. Ungasabuyi. Saphinde ubuye la. Hayi makahamba, hayi hamba wena. simfake emuva kanjani Hamba wena. oh my god Uyangilanda. Sesikhathele uwe hamba we. hamba. Siyabonga nisizile. Hayi makahamba. Ngiyabuya. kuthi amfake emuva Saphinde ubuye. my sis ngicela ungasiphaphe Wathi waphinde kubuya. hayi ngithoma msha uyabona ke thabiso fuck muntu omdala kuphakene kami hey ungangeni phambi kwazo Ufuna ukushaya umama lona. ya sizanifaka kwenye Mama ngena phambili. no re tla le kena ko koleng re tla le bisetsa Themba wa street journal ma re ska pala manglela kuthi angazi ukuthi okwamanje batho ba baholo kuthi nale nto Bafika lo sofuna ukujama. iyangithina Hlala. Ne bakhile la. Ne. Awuthi futhi ntombi.
ufuna ukuhamba ngibashayile laba ngizoboshwa Bashayile uzogcina ulimeza ingane la. Uthi phuma bhuti la ngiphuma vulani lo mnyango nini vulani lo mnyango ngizovula batho ba baholo ke bone nna ke bula koloi e nlahlela ke tla re butšhaetse bane OCO one step ke le rata ka fela batho ba baholo ya police station ke kene batho ba baholo ke tla bitsetsa family ya hae Themba ko street jana a tlo lata bane ba bone bese ke le rata yes ukubonisa wena ukubonisa umnyoko wena asimbenja vula la angikufundisa ngikuthuka abantu abadala yezwa masisi uzobhoreka namhlanje uzobhoreka angikhoni nokuvula ngapha noko ngiyastrakile ngithi nosisi ngapha ikhanda lami angazi kwenzakalani ngapha ngiyacela nice